Ngekusho-ke kwakhe ethishela Thando Shongile ubuketona-ke ukuthunga kulo leli college laseNgwane Park uthi kubalulekile ukuthi-ke bakhangise ngemisebenzi-ke yetandla entiwa ngiyibukele abantwana ikakhulu bona-ke abantwana labakwatile ukuthi bathunge-ke impahla kulandzela ukuthi nelive lakaNgwane-ke kudute-ke emnotho-ke yancengancenga ngekuthi-ke imisebenzi-ke ayibonakali ushite ukuthi baningi abantwana-ke sebafundzile kuleli college labakwati-ke ukuthi bahambe-ke bayotiphilisa ngekuthi-ke bende yona-ke imisebenzi yetandla sebayifundzile lofakhathi kona-ke kuthi labamfana akangaphumi anengqondo yokuthi ngiyocashwa but akaphume anengqondo yokuthi ngiyotisebenza so lana uyati discover lo mfana because simfakela ipressure sifuna ukuthi abone le potential yakhe so uyati discover abone ukuthi hawu maye ngingakwenda lokho bese so yaqala ke ibusiness yakhe makaqedza bamfana baya ngekukhula njengoba kune program lesasiyifakile nje kuke sike savakashelwa baka iShek Swaziland Higher Education Council so bayibuka le program yethu basitshela ukuthi asi-improve kanjani so sathi masi-improve laqala lelizinga langathi liyakhula so this year we've got 32 students kani last year beba less than 20 lebesinabo and ke bane-interest kona phela abafanani bamfana but lelesinabo siyakhona sizama sibaphusha banayo le interest kakhulu kuyabanjeswana kakhulu. Tinfanjeni Dlamini uthi akusibonke-ke bantwana noma bona-ke bantwana-ke labasha labaphiwe yona-ke ingqondo yokuthi bakhaliphe kuto-ke letinye-ke tifundo uvetile ukuthi labanye-ke bantwana baphiwe kona ukuthi bende yona-ke imisebenzi-ke yetandla kungaleso sizathu naye-ke atechenya ukuthi sokwatile ukuthi-ke afundzele yona-ke imisebenzi yetandla njengalokhu kusakhangisa ngako lokhu kuthungile. Ngaqala ngekuthi sijabule kakhulu nalokuthi ujatshulise ukuthi ugcoke imfa yokuqala lotiphungele yona lengubo lengiyigcokile nje ingubo yokuqala lengitiphungele yona ngijabule kakhulu nalokuthi ngidawuphuma ngijabulise bamfu bami bayathanda ukugcoka timfo letinhle sitawuphuma sigcokise bamfu babe bahle ifashion ngaloko kubaluleke kakhulu ngoba akusithi sonke lesinemakhono esikoleni ukuthi sitawuphumelela thina labanye siphiwe imisebenzi yetandla vele inekuba unique ibamba ihistory. Nahulumende-ke solo yagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abantu labasha bafundzele lokho lokutabene ukuthi kube ngibo-ke bacashe bangagazi ukuthi bahambe bayofuna yona-ke imisebenzi. Edinzabeni emsakato yeMaswati Channel, Ngeri Carlos, Naqeni Dlamini, siseNgwane Park.